Nehemia pe Nehoe. I te aera Nehemia i te huru o Yerutarema, ua nete te iai hora e ua pure. Te parau a Nehemia a hata riara. Tae erei te maramara i a titiru i te mataiti ho e ta aura, ia ui tu tanai te whare o te ar ira. Ua haere mai rahanani, te tahitae e o ura. O ia e o vet o whanu puet ata no yuta. Ua ui atura vai a ratou i te mau ati yuta i orara, o te itoe i te paura, e ia Yerutarema atu ahoi. E ua prau mai ratou i au. Te toe a o te itoe i te whea i pau i oa e te whenuara. E atito ratou e te whainorahi hia. Te vai pararinua neho i te aua o Yerutarema e te mau uputa ua amai te auahi. E itea era vau i te reira prau, ua aparhei au i raro mā te oto. E ua aue no vau i e whanu pu e mahana. E ua haapai au i te maa. E ua pure i te atua o te rai. E ua na o atura vau, te ieto uhina aro ia oe e te atua o te rai, e Yehova, e te atua rahi, e te matauhia, o te haap o i ta oe whauwha, e te aruhai te whea i hina aro i ana, e ua haap o i ta nara prau. E whaar o mai tō tari ai te yenei, e hi o mai ho i tō mata, ia i te oe i te pure ato tā vini, tā ue pure no atu ia oe i te yenei, i te rui e te ao, i te mau tamar ia i te raera, i tō mau tāwini, e te wha ine iau i te mau hara a mātou a te tamar ia i te raera, i rawe ia oe nei. O vau e te utu a whare atu au tā umetua, ua hara atu oia. E hamane ino tō mātou ia oe, au reai haap au i te prau, e te haap aur a, e te prau i whaau hiara, tā oe i prau mai tō tāwenira ia mōte. Te purene iau ia oe haamana o oe i te prau tā oe i prau e i tō tāwenira ia mōte. Ana uai oe ra e. I rawe o tau i te ino, e pūrara o tau i te mau whenua. Ia whāriu mai rā o tau ia ura, e ia haap o mai tā unei prau, e warawe o tau i te reira. Pūrara noa o tau e tēnua atu i te whenua roa i nōra. E haaputuhia mai ia o tau e au. E arata i mai a vauia o tau i te wahi i haapohia e au, e i vaira ano tō unei oa. E te yenei, o tō oe te yenei mau tāta, tō oe ia mau tāwini, i whaorahia e tō oe ramana rahi, e tō oe rima puai. Te hin aru nei au e Yehova, ia whaar o mai tō tari ai te pure ato tāwini nei, e te pure ato mau tāwenira, o te hina aru i te matau i tō oe rei oa. E whaatupu mai hoi oe i te hina aro o tō tāwini te inei mahana. Ia arohahia mai o ia e te inei taata. E hōpoi au aho i au nā te arii. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.